minutes after 9. Adom 106.3 FM. I'm right here on Match Day. Something nice for a Friday morning. But my main car was a whoop company back one. One more rubber product, a papa, a Duraplast. One more rubber product, papa, correct, pa. Plastic pallet, Durabot, plastic canoe. One more Dura block, water-filled plastic safety barrier. And a water tank. A tank for frokra Dura plastic diaba. We need any count say water level no. Say insuo no esa, otimi hunu say insuo no sa. Na fi watop. E kama pa Dura plastic. And I make come for a day amount. Say what general rubber products quality pa dia. Duraplast. Number plots 10, 11, 12 Dadiban Road, Accra North Industrial Area. We hu echi kwan ho Samsung Kumasi Abuabo Light Industrial Area. Free-room. So ye wo ho. Where Duraplast goes, water flows. Latest from the Nkunya Papa Ede Aba. Utimidi CSA. Oho. Yeah, man, Airtel to go big time data extra, fuse extra, nah, so extra unlimited. That's how democrat. It's time for extra. You know the film? That's how we understand dial star 111 hash. That's what you so prime. Now them Airtel to go. Life is simple. Career ya ebusia. Say we be nyawa ne fiare. Tisha ne so mame. Grace Homeopathic Clinic. Ewa Madina akachi abola stop wa. Wa sebra. Na mama undru. Ndru ide ma wonu kwa na wutu ahusika. General consulting, laboratory services, general body scan, physiotherapy, dietary counseling ni na no free. Kai say chiri kwan ewa Madina akachi abola stop wa. Friend was 055-618-1666 and 0200-067-500. Grace Homeopathic Clinic, a mission from God for humanity. And a pediani breakfast, no, yes, watch ideal milk adaroma. One more years, so almost answer the Achedi Buruja Tetri. Yet, any says, I got ideal milk 6-pack. When who stick a be a one scratches a sticker. Near my bet me and we sticker so. Be a credit, be a fridge, flat screen TVs, brand new tier rubber chow kai, and also suit me every. Wait there, a sure banker, scratch ya while stocks last. Ideal milk chinerini, ideal. Definitely Ghana's favorite milk. Yeah, no monsieur. Coffee Brammy show, Brammy awake. Aha. Ayen supapa yenom dia boy ni peduane ne de boa National Cardiothoracic Center. Ebusa fa omo ho ye boa wo mo. Na fei omo pom de not me SCP already 1 million Ghana cedis de akobo National Cardiothoracic Center. To benum nsia no ma week as a Preco Company Limited na akofa ede aba. Awake so one for life. Na MP Piaman yokuno nia asimu. Ekuya humanim. MPP ama yokuo no ene nia asimu. CJ. Hadwene. Ahead of primaries are eba be kosoi. Issues of diabo yentiasie adentina moma we akọ unopposed. Yakọ party office ne saneman adoso pa. Adoso papa so man hwe ni ya ebe ha party no CJ so man hwe ni ya akua ebe ha party no se ye beto aba animu ntawantawa de wo firi mu a enye na emum se ekosoa na tra so a eno na che se mo ya agi onokwa evi se eba se ye to aba
one party members na muwom ba entiase toda obehwe esiwesi o na nka me na wasa me kwa no wo ho ba this year baby ade ne fa no minim ni asha ase wo ho CJ okay said this week mo ye Etiwa East die Etiwa East die no nipa 189 en wonum sign krata e de bre ye ha sei e ma ye komu no masem o mo kan nyina ne se decision am panimfo e be ye vetting e wo constituency wonu mu tekiye nipa nan a ko ni mra hyebadwani a wote so okọ ya ye disqualify o mu nyina no o mu nte ase nipa woni ne kasa ye no otumi ma obia ne reason ti ase ye disqualify no reasons no na emu mienu nipa no mutu wo hono mo a yesi wo magbodua yesi duabo abam so okaye a nipa no mutu reasons o mugina so this ye did disqualify omo no na duabo wo 2 out of the 4 na duabo wo so akobodua o makobodua enti no memene na obri wo ahen kasa ye after ne course wo ha no ne o ka ye ni so mudi ade na komma committee a na ke mpanimfo a chese omo no sa asem no ba omo na hwe take the final decision enti ye ntwen na meeting na this week on be ye na ye omo gina so ene nipa obetu franka na be di akire any date omo de be ye primaries no ebeba no say decisions ni nyina beba ana afa ni ya kwatia ne se ni ekọ mpanimfo animu vet ne course outcome eba ye ni nyina no esim se one constituency ana mpanimfo ayo ne se ho de ebi on baby baby aka bia no ni vetting committee decision on muteki ye no eno a na ehodi decision on muteki ye no eno a na ehodu that means say etiwade ni nipa nan no ayese ye disqualify omo no ye disqualify omo nko Doma Central de sene tie saa ne beye e honum so na eche se emra hye badwani o honom won so wono nko a ene wo kro wo fa bekwaya de ne na I want to say sene ho de ni si course unim constituencies ni bi wo honom asije wa abakosem constituencies ni bi wo honom e wa abakosem enye bekwai nko ye wo constituencies ni bi wo honom a kwan ya mra hye badwafo ni bi fa so ye odi wura mra hye badwam no wo se wo bekọ primaries nsem bi se ya esisi ye se wo beka ya kwan ya shaba fa so a wo de ba parliament onu orua parliament as an independent candidate and some no also be join the MPP amanyoku no bekwai de so ene mra hye badwam chairman ye otoso wodi kan Joe Wise onu so kwan ya fa so wura mu no he entered as independent candidate and later on obe join party no ofori kregu eboso me frɛ ho won so say ye omu wo abakosem say ye be ye primaries na niema ankoyi a nipa ni bi bete wo ho eden ya independent candidate na bebam ekua offenso north nia apie honi na me bebo diaba akoso ho na fe ye wia ye video no ha on Adom 106.3 FM Facebook na fe kwhwe video no na ye wia ye begina so atwetwe enkomo tugo be Facebook live no na diabo de obo na amane hwene kora enna na anopa make say dia na ye bo ha na o masa besi o machi amanfo send message na duabo na anim duabo matese na ebodua matibi ufiri ha na amanfo send message no na unim se na ebodua na anim se me mo obi da ba mate yes na no hwe abronye na de hye ase abronye de na wadi dwan ye o se den ko gina nsuo mo ye no eno na ese no jama obi hu ni se saa na wose ye kono eye ebi mu gidi o mu gidi ba mi gidi se MPP amanyoko no wo constitution ye o mo de ye adwuma se je me kan no hu se na me ka ni esi biribi ya se ya nhwe ni ye a ebi betumi asi ana before kura ansa na sanse mu enyina ye dede kono hwe MPs ni bi etete so wo hono mo a ebi akoko constituency kura me abo tutu apam won ana University of Ghana for so research o maye no e kire se MPP amanyoko no mra sebedwafo na ete so no se dodo na lusu wo primaries ni eja wo mo kwa on be lusu Moses me kan legon for research o mo ye no Department of Political Science no diabo no e da Facebook sisi
Offenso North Duabono eda Facebook sisi ya me hu wodwan fitaa otuadua me hu nkosua crate me hu akokɔ fitaa ɛna me hunu mrantie bɛyɛ ba ko mienu miensa nan enum ensia enson wɔtwe ekodu wo mu gina nsuo nim minim sukro de na wo mo kanchie akua CJ wo kanchie o omo do omo nkoso na omo nkanche omo nto aso na ɛna batwa akokɔ ne mene ato nsuo nim akokɔ no wanwo twa ne mene no ana prepre akokɔ no epre nsuo no ede no ekɔ oye we ya eno no ma decision na mpanimfo ateki na enane o ɛna efiri abronye ene omo mabodua wɔhene gyekum mu abodua firi kumase de ba ye nyina besi nne sa adua no mente sɛ anyi obia o mente sɛ anyi obia etu nim sɛ wunim party no constitution sɛ party ni take decision bi na wo ye member na wo bo anwoso a wunim the right channel say e wo se ye de fa ha de wo de sa wo se wo de akọ but is it not surprising say petitions are neck for nsa kan e nyina no sa petitions no den na every month enu na make us almost see decision e take no from vetting committee no omo enu a na begina dodo na begina but CJ say still sa decision no wani nye ho a ene e court kora wo ho no mo a wutumi kɔ eti sa adua na wo bɔ no eno no be ma mpanimfo no omo decision omo take ye no kyese o maka so ye wo bɔ ye dua nti ye gyanti besene kwa na eno ntumi nso ano ntumi nya hwe eti mi de mi hu ne se MPP amanyoko na na wo se omo bɔ nkompo hwe omo achi ofi duabɔ no ready on yanko Nana bankre Nana shitipo Akwasiaso Epamucha ya ba mo naso ene awie ya na ye offense adehye ye yipresem ane ye de ba wanim ni nyina ne se Dr. Awa Opoku wone Desmond Apia omunyina party ne sese ya osesa ade to emu obia tini be ya MP na wo no so no madi sese ya no so edi kan ya converting ya shase wo offense so ya ko wie no kumase ni nyina da di professor omubia no nyina qualify no ma pass so mu ko fam ko ya campaign eyaye sese enkwati a yese Dr. Yawopoku, when Desmond, you no step it down. Honorable Ben Adalabanda, that's him, yes, as you said, yes, and can to me now. Yes, you come promote it. One chair to me. And the other saying now, Omuma Frenso, Omuma Twaba, nothing so any Diomope, nothing so many, and Penny Fabia said, I pass it on with India. Cabinet, no, now to meet Subi. Na don't want to see me. The same when you first are the honorable Ben Abdalabanda. What dear so Nana amodan Benini Akwasiaso Nana so Nana Anyinasu Tomuso Bedi Akwajam Benini ya boy ya ba man panyimfo ni nyina obi a wogina happy ya ye film do obedi du chiaso aduane do obenum nsuo o ye pan wan pipi wan kan kule na o pese doctor o bi a wo mun champion sana na ma ya frɛ mu nyina ba wo mu ni ye bu o mu bia wo mu nyina bia ni nya wo mu a wo mu yele wo mu ma aye bi Jim FM. Mami go man so na me ni ora Collins of Fair or your polling station secretary NPP of Fenso South.
Aban okay, ahomano ate. Ehia. CJ. Me giri se adua na oma boni ne oma ye ni nyina no mpanimfo eda manweko na num enim kwan omo de omo befa so. Omo nim kwan ewo se omo de omo fa so. Na ne ebo se eniema we nyina atu otwa na evi se omo ankasa no mimi hu ni se decisions ni bi ono mo ma take a ebiri kura ni ho mo. Eti aso ma keka anka niema bom ye ne hyew na yatumi akọ. Ora Collins ofay aba homa no so. Yeah. Ora ofay what mean ka? Eba chometon katai. Oka ma kwabo dua yi ho. Me ka ho di pa. E dey na esi. Dey esi na nra e dey di pefe ma obi ehun ye. Na ye hwehwe enyina ne se offense. Ya fa. Ntaba ebia offense abere pa. NPP Usha history ma offense ni NPP abroda. Ni NPP abroda. Enti se bradu na se yesi NPP mu no. O ma omoye party ma. Do person odina NPP an onko fa ne form. Eni pa ne nsa na kofa Honorable Bernard de la Banda. Dr. Yao Opoku. Ena owura Desmond Apia. Omu mi ensa nyina o makofo mu form. 2020 level edomo remark akọ a cheto mo hote yakọ region yakọ version omoso edeba se omunyina no obia pass nti obia nkọ from koye ne campaign na fili enkwete tie se ye be impose Honorable Bernard de la Banda ona ano na ye de na de ye stay ye no yesiro muto mu mane nyampa hasa yampa omu muto akire entuo no mu omu sabe yesane ye uba offense a nana offense abna yidin ena dakuro no so entite aye honam mu de ya so position and ya connect na so na wote ye de huhu mu nsem kodan no ye hwehwemu mai na odi asema nti no na mu hu no ra. Rafai, some information to let Honorable Abdallah say uncle on the post no if he fan buy. If Honorable Bernard de la Banda company buy. Minim say party no e de hyehyeye to ho. Kwan abefa so to seek redress. So bet me a petition regional executives say bibi amfimu ama na fa we de call national. Sa anamon we nyina amatu asa na mobodue. Yeah, I the petition structure. The structure now, I want to say this one. I don't know petition now. You throw and they ask me. They no say, oh, quarter. Say I want to say, oh, yeah, from the moody and I have yes, they are called down and no. Say, Quilling Puntuani, I say. Offense what this year. I to most was on the pre MP Akunya. And to a mutu muti one. Yamakwani and Twabana offense on Chile Yagini. Sebe, Honorable Bernard de la Banda. What you offense on us to Lady Akunya. And say, well, Kuntabu, I have fenso, new addition, fenso, yeah, what have I have fenso mapa, I have Twabano, yeah, better say, Honorable Bernard de la Banda, will do my obey. Say me, and now so would you my obey and so any to Nanya say you will be never to send the man say, Yen Fama. And also the better than I any cry. But send na woka say ye yesu nsumu dia ye honam mu dia ka ada na mo ntwen na honam ani no manya response bi amfiri mpanimfo ho a afei na matimi akomanim akobodua na pato hu mu dia na ye is the same as honam mu dia na ye ye kan say na ya so ye nti say enye no kwa dem say ye no kra say ana omutu nim famwai enti e say the actual crata dey akona na ye twemu aye no about what you say meeting you can say issue act all that you are saying is say na dey no see ya allege nemom no say etsa omo di etira omo yesa omo nya adeyi tie Well, it is Anamoya Matui
say bia man tishwe and free executives ho regional constituency regional national I didn't do number rough. But that's it. There are so many ways of killing a cat. There are so many ways of killing a cat. You've done our part. You're chance Omobeba. The Omobano man, what's here? Yeah, said yeah, we must say. I saw that the end say, did the work and the arm. But yeah, you my dear, you're putting the drum with getting in Elmo and near my airport. Into the area, Diano. You're not woman money, Mobeba. I'm a yachting in Elmo. That's what I say. Matthias, you're frame, you're playing some frame, Maba. Maba, yeah, they are different. They are kilometer penny for Muntier to free, near Twaba. And only a bay of mojo. And it's a man, yeah, the baby, the chance after I must mother see. Now you are seeing that. But I will find I'm not dear boy. Why are you not tired? Because when you say I have 3 candidates, why Namobo the idea tarnetry? The other day, our man, how be actually. Ya Modiana and Fanta will be a dear Kayan and said, if you come here, Nuna, Omuka Nabo Benabdella Bandaho, our more Prabano. Omo crying, no moon, Yan Tumuswaba. Yeah, you knew be said, yet Tawiaki, and I said Tawiaki, yeah, Prara and said, Omumayan Twaba, nothing so Trayagane. Yeah, you will be and single will be out to say. Ni pass machine in the air. There be a crawling point in the air. Mamma was in the offense here. And that's the problem. Yeah, see, what? Nature say, as some no crow, Mujina Subodiano, or moon say, sanity and I say, yes, sanity. I feel no more chain resource or one sun can resource no, but near what TNT, what would you? Also, besides, maybe information free. And also Munya free, Honorable Abdallah Camp. Say or call on the post. And then meeting on Moya, Bibia on by publishing Bibiane. It's in any who say ko say and I say ko say. Because I know that CJ make us say party need take his decision is say, ye JBBA Gumobia and qua, and no sooner one the consequences of soon so ever. If you say MPs no at it so no. 168 yeah MPs are one na bedroom ho MPP afamu no what buying it so what buying to so a nipa na wo constituency na expect niema bebre wo wono mo what buying to so and what's me kwan etutuo what buying to so and what's a bosha wo share me no wutumi edi so if you say told us nipa ni to opposition say me da nyama ba na so me uka kro o mumfiu nyama ba na so eti sa what buying e bade a ni omo expect free won edoso eti se kobase bo ntumi anya na ebufu bebre aba constituency wo eti se du se wo mo kopri se ya omo ko primaries ni se ya wo jai manipa no dodo no nko ni obawi onko eno so wo ho ana party ni so no se wutie Jomboadu ye o general secretary a wa kan se party no hwi si wo kwan se on betumi atake decision bi so e bi ya hade ye hwe ye no ye hu ni say ye ni say ye jaguma emwa eti decision ya take ni say bia nipa we onko eno so omutumi ye eti wu a woten chen ya wokra de onte results bia antewe wo say yakwa akobodua omo e wodoma say doma central de no so ni say doma ye chi omu nyina doma omo na makwashi party office no ubufu a wo hye ade ma me kwa homa no so set asare your constituency organizer doma set me makwa ba awode wo ho Nyankopon Adaroma. Oye constituency organizer. Epacho you. Sisi am party office no hot saying. Party office ode on to no radio na nka hoye pa na enro nyumre na ne ma kakra bi ekoso wo ha enye ni kan papa. E de na ekoso no nyumre boy amane. No nyumre me wo meeting bi na. Mrantie bi efreme say omo say mrantie bi a enim wom say omo ye doctor ya boa anka or aspire so no so be flag bearer obey parliamentary candidate Adom Central constituency next before akọ party office for akọsesa executive chair sa wo assign to TV any air conditioner and the abegu party office name
the petrol guso etwaja ahye set memo atoa so say o tie me wo Facebook na hwe mo Facebook okwa Adom 106.3 FM CCA Facebook obehunu infoni videos ewo ho nia enra ekoso ewo doma MPP constituency office videos ni we ni na Facebook ti Adom 106.3 FM o Facebook ko ti si anafi ko kan ho set to aso mame yo enti nani esi ye na no se mrantie bia yenimu se ta doctor ya bu achi ene ko yi sa ne ma no free party office or the group party office na ni mu twajashi etum ehye no na omuwe ya me ma posifor asote posifor no bedu na chese omogane na babi omdi omani kire municipal assembly ho ena omdi omani kire ko bo chenku anke ena municipal chief executive nankasa no so fie different direction bedu party office na nim ho de na ni behwe ni akoso ho no so dane me ni de kire babi amrante no edwane fire na ntia minya ne se actually no koto wo mo ho no oni omko ni private residence no pay na enyuna jokakra nti posifo no ntimi ani omotia nkopɛ manchi wo anopa posifo no ekorehwe omfie ni ade no obi ani ho a oda ne fie ene ti minim se posifo no guso a omoyerehwe mu a omopesa fo na omdisa nyamna nsɛm no achi wo so that's everything on kasa mu why na ties am mebu ne yachi on bedi sa nsɛmoni ni otechire die so yenya bi on kwachira se ni personality ara ni personality ena se ye na ye ya ntimi ka infinity se we ana we na techire mantie no be no die ni mom yenim se omo ye Dr. Yayabua the campaign team members and then supporters yenim se omo ye mrantia MC no so ko ba bia omdinechi edeko ne mo yentimi kan so se ni personality and the personality and a time mature moyesa clearly o ka say o me Dr. Yeboa achita afua na je se bia opani no no hye akire o no de kan da because in the morning can hear the kobata bata for na no cry I think and bata we no pay no garamba and unti samranti and pussy for us account set jina ye mame set jina ye mame wala ni mututwa wadaroma ni amranti and ye eti aga namba eti pussy for us account no more to so the person is in a suma and I assume in a suma and no the any can here to me and says ye waka no mo se sia de ye met me aka na say Ghana mrani ombedi posifo no guso a mo hwehwe o saka o a se ne mra no e kire no sa pepepe e na mra no ni ombedi anya on a post we nko on a post we nya onko on a post ya na bi esidoma ya nti mabunu ye nya mo hunte ase a o makodi sa aboni well one say we di kan makase ye nya bi nche no adine ete kire a mo de ba ye se posifo saka o no mo toto o ma no no mzu bia we are yet ye na anya ye de intimi ye koye ese ya na ne ye timi gina so aka okay nemo ne metimi aka ne say entie ai bae say National Executive Council disqualify Dr. Yayabua no e bia na no ka ho bi entina na chitafo no koye ni on koye no well until as we speak candidates sign na one more call for primaries no e odoma na mo ye mienu but National Executive body no disqualify Dr. Yayabua Adentia ebia onim reasons are National Executives the mine I just said National Executive Council nankasa and my reasons I mean what I said near friends here let's meet them also Jim FM 106.3 tough enti office in Najadem sa wo Facebook Facebook yeah oma shifla omo flags ne omo niema nyina o ma computers e wo ho ne ade nyina computers nyina ya abegu abonten atwaja atum
omo twen computers ni be gu abonti ansa na omo twen da eti na ne de na na omo hye no a party flags ne ne ka ho eno omo di Facebook no omo hye ni nyina please fonchi nipa ba kokra kire say amachin approach for cooperation ekochin mebunu ni nyina so obi en ho da fie ba si etumi san kokko hwe omo bi odi e say CJ say what would wani adi akira won say se ba political parties no eni mmabu na ye hye wo kutupa ema omo ye anyambransem bi say ya ye nchi obi a wo ye ntanchi obi a nanse ntem kwanta south won mo so ekotu DC punumu buro no nsem basabasa enu say beto ne ye nchi obi a eti we no nka nnura na nka police for mu wo mu dendende o party na wo power wo die na wo power na nka ya chew evi say wo hie japade de nya politics o wo say japade de nya politics eti yesre MPP amanyoko ni say date omode aba eye 20th eti ansa na 20th ni bedu yesre omo hwe na omo mfa ne manwu akwam sa COVID-19 ni emu dede ni yese ni emwayen na sije na meka say kan me nko a unim ka omo je agum obi a ka obi a na nkeye visa MPs na tete so no amanfo adwomo dodo na amanfo adwomo na o party wo power wo be shebo ade na be shebo sa wo be no nipa na hwe animu a wo hu eti ne buafu eti ka fresh person a wo ba ne de ko no ne de ne so minua na ye bi aduru ha sei eti mi so mi be ye bi ato aso na wo no a wo party ti power na abo hye ye a wo hye ye wuntumi ni so no MPs na bi wo hono mo a they know so mo mo na ma Every time I want something, sorry. So Vodafone too much. That's why I yeah, my data bebre kasepa. Nya odi bedi juma daytime. The moon and sana a free duba konso so e ko be no nine anapano so ya che free data. Nya tieni 10 Ghana cedis ya ma 3 gigabytes. Na fe 20 Ghana cedis so ya ma 8 gigabytes of data. 50 Ghana cedis ya ma 20 gigabytes of data. Vodafone too much so. Yes, so you understand dial star 700 hash. Star 700 hash. Now with them, the future is exciting. Ready? Sharon Sumami said 21st June. Father's Day. Yes, Remada, we dear. Mamma Paya home. Na Janum ye bro. Ye bre. Drew Mother's Day. We are singing a butu. And so Janumi. We are young day. One by no traka. Na Kuamu say, Nadi on Becca Hoshe. Neja, yadi I read what to trip, Manchia Hosa. But I mean, sorry, I do my for my senpai from Adom online of Adom TV. Yadi me papa ye tough. Eddie Brew. Say, oh, papa, a frontline worker. COVID-19 brim so a doctor or a nurse or a prison or immigration or a customs and a fire service man or a military. Papa, yes, I do maybe. Yama Kwenya recorded 1 minute video. 1 minute video. Nakachre nientia. O papa ye tough. Nientia just say. O papa ye bona baso. Father's Day. 1 minute. We are for o number and o papa so number eka ho. Full contact details. And papa so dear faka home. Na send the brain. Deadline here 13th June. Deadline no 13th June. Na fabrain na papa yembo na baso. Shane so me papa ye tough. Father's Day celebration. And ye day bro ye the one said that my DBS roofing sheet roof papa fee na fee Franco Trading Enterprise and so ye fum papa e fee. Yeah. Again. See ya nhwe ne mpanimfo nde baba betudwa na 20th no so de ehye ya nche beba eti niema e woso omototo emma say sa independent candidates no so ebeba mu no oman no ayeti mu no say ye ka party a already a staff from parliament ya bato no sa na akoye e bia say history besesa am ya benya emrahye bedwa abanya wote so obenya nipa kuma na sa minority e wo parliament dia afi na e ba se benya hang parliament e wo mayimu de afi na ye hwe animu na pa se mekai 2008 to say run off numu campaign na party bi ye ni so ye ne yenya dodo wo parliament
enti sane etie bia wo se ye wen saa na o mayi ye ka no ohun ye bri enkrofo ani so enti sam pipifo so mo aye o madwen se 2020 on betena so o maban na betena so a so munya minority parliament a minim ko on befa so on bebu o man we minim kwa mbefa so ombebu o my way eti so omototo o niema yi a omototo o niema yi pa nyasa sis no bebre mo ba hwere ese mu kita asan omo e wo parliament say 168 eti se mo antoto mo niema yi ndc amanyoko no beto na hu se omo prime minister no mo nwie yo omo nwie because omo ye strategic say baabi wo ho no mo a ye per candidate a ye de no kwa say ne besi results na ye good enu nti no o matena akire din no o mo hwe mo Agria my fancy hey na BSC je beka my fancy hana yeah come Jim FM 106.3 Jim FM 106.3 Only God can stop us now. 106.3 FM. Wazeri, Onia, Mikaka Wishio, Onya me betre. my fancy production team Liso Akwajo Fojo Joshua Tigo Kofi Asan DJ Awana Ayua 05 Kini di CJ Forsen and my room for so my own account for home Sam Chirawono. I own my own council Sam Chenko for those who talk to you about others, talk to others about you. I'm not ready to do this, but and upon our check up man upon Nundu, Adom TV, now what we, Yedebrew, sharing.